Kublai sipone IP ki perlok ki pape ya kane ka video. Hakane ka video ngan batai bat pen IP. Kumno ban siu pisa lane ban subscribe ya ka suno application. Namar kumba pitip hi claim ka subscription. Kimla ban use commercial lane ban upload apo YouTube. Kimla ban monetize ya ka channel jongpi ka YouTube kan sa ai reuse content ya ka channel jongpi. Dada pikir siu pisa. Kumta lada pikiran gajimu tansna jirwa dapat seluruh application page kani ke video naga bentar jongpi install ya kani ke application sunu apa Play Store. Anda bila ada install sa login naga Gmail account jongpi Anda bila ada melogin sa klik ya kani logo jong ka sono nang ta sa klik hangi hajrong hangi POE ya kani option my subscription upgrade now klik nang to nang ta hangi POE sao tili kini ki plan kani ka free plan ka ay sampo tili ki credit ka sisni sampo tili ki credit pinyo sampo tili ki jinruai tangba ki jinruai balasna da kani ka free plan pimla ban use commercial kemut ba lada pi upload ya ka jinruai ba pisna da kani ka free plan pimla ban monetize ya ka channel jongpi kabu juma ya ka channel jongpi hadin kumta ada pimut ban subscribe na suggest sipi da kani ka pro plan ka ba 1000 sebenarnya bat pensayo araja sanspa teli ki credits pinlaro ban peni hado sanspa teli ki jirwai hapo ka sebenarnya ban subscribe ya kani ka pro plan ka ba 1000 tengka klik hangne select plan hangne bat pinha banjit ya ka payment method kenang ba kan kamsuk ipi nga suggest CP ba pensiu daga GPay account jongpi te anda terhadap pensiu pimpan kamsu panle hapo kasibnai satang ba pintau jingruai lada pi subscribe video ban kenau yakni ka way ba marsin dep siu yakni ka pisa KJP kala set automatic payment kemud ba akan next month ndala kut ka validity jong kani ka first subscription ka bamenta KJP kan sa subscribe hi automatic te lada pingkwa banbu automatic payment like hapo JP bat sa klik hangi bat sa klik ya kani ka auto pay option Nang tahang ni pensayo ya ka live option kamun ba kani ka auto pay kadang long aktif ban cancel ya kani ka auto pay klik hang ni klik yang tiarum bato cancel auto pay klik hang to yes cancel auto pay bat sa enter yo UPI pin jongpi angum kahi ka auto pay jongpi kala cancel bat kan poiru ka message aga register mobile number jongpi Epolok angum ka gani video ngatarai pelas tu kumno ban siu ne ban subscribe ya kani ka suno application kubo shibune